Moderna istorija Srbije je istorija progona, podela, istorija represije, istorija progona političkih neistomišljenika. Ta činjenica da u našoj dvovekovnoj istoriji, dakle istoriji moderne Srbije, nismo imali vladara koji ima neku normalnu političku karijeru, govori dosta o nama. Vi gotovo da nemate ni jednog vladara, a da nije, pazite, niti ubijen, ili je pak bio hapšen, ili je bio osuđen, ili je bio u nekakvoj vrsti političke emigracije. Ako pogledamo 19. vek, on je istorija dinastičkih sukoba i podela. Najpre su Obrenovići progonili Karađorđeviće, a onda bi im se Karađorđevići kasnije svetili. To se isto nastavilo kada su osnovane partije. Negde 80. godina 19. veka, kada su nastale prve partije u Srbiji, tadašnji naprednjaci najpre su progonili svoje političke protivnike, radikale. Ali im se to osvetilo kada su i radikali došli na vlast, oni su se još žešće obračunali sa naprednjacima. 20. vek, ne treba smetnuti uma, da je otvorilo političko ubistvo. Kralj i kraljica su ubijeni ovde u Beogradu, u Pionirskom parku danas, gde je bio Stari dvor. Ne samo što su ubijeni, a oni su bili izbodeni nekoliko desetina puta sabljama. Bili su, dakle, mučeni, izmrcvareni i bačeni sa terase. Na neki način to ubistvo je dalo putokaz u kom smeru će ići srpska istorija u 20. veku. To je istorija stradanja, takođe ratova, progona, ne samo ratova prema spolja, nego ratova unutar našeg društva. Ako hoćemo da pogledamo Kraljevinu Jugoslaviju ili SHS, kako se najpre zvala, to je jedna složena zemlja koja je nasledila sve ove probleme. Ne samo to, ona je imala i dodatne probleme jer je bila jedna složena država koju je činilo više nacija. Najveći antagonizam od samog početka bio je između Srba i Hrvata. I to je davalo osnova da se još više pogorša odnos u društvu prema političkim neistomišljenicima, ovog puta začinjeni nerešenim nacionalnim pitanjima, uređenjem zemlje i sukobima oko toga. Samo ako pogledamo vreme od 1944. do 1951. godine, prema objektivnim zaista parametrima, a to su ljudski životi, to su ljudske slobode, to je položaj političkih osuđenika, to vreme iskače po svim mogućim parametrima. A ta politička kultura je govorila i pre toga da je politički neistomišljenik državni neprijatelj koga treba na svaki način eliminisati. Može se reći da je Goli otok paradigma totalitarnog sistema. Tu se dolazi da se preumi, da se stvori novi sistem, novi čovek i to sve uz primjenu sile i torture. Vlast je posle 50. godina bila bezbednija, skršila je sve oblike otpora i tako da nije imala velika iskušenja. Kod nas se ideologija i sistem lagano urušava. Znači, mi nemamo jednu drastičnu promenu sistema, podvlačenje crte, otvaranje arhiva, provođenje tih tranzicionih mera u demokratiju, nego imamo jedno urušavanje sistema i on polako slabi, odlazi Tito, raspada se služba, zemlja se decentralizuje, polako i konfederalizuje, zašto ne reći. I imamo polako odumiranje ideološkog progona, barem u Beogradu. U provinciji negde gone i Beovce i narodne neprijatelje do 1991. godine u jeku rata za jugoslovensko nasleđe. Sa dolaskom Slobodana Miloševića represija postaje sve manje ideološka stvar, a sve više je u stvari u službi golog opstanka na vlasti, kao neka vrsta tehnike na koji način se održati na vlasti. Cenzura s jedne strane, kontrola medija, s druge strane rasturanje demonstracija, pa čak i pojedinačna neka ubistva. Sjetimo se samo ubistva novinara, kao što je Dadilj Ujasinović, kao što je ubistvo Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića. Posle 5. oktobra nije došlo do nekog, nadalo se u prvo vreme će doći do otklona od represije i cenzure i činilo se u prvo vreme, prvih godina, da će biti mediji mnogo slobodniji u odnosu na ranije, naravno, ne u idealnom smislu, zapravo nigde nisu bili slobodni i nigde i danas nisu potpuno slobodni, da se ne lažemo, ali da će biti neka vrsta druge priče, to se činilo u početku, međutim, naročito posle ubistva Zorana Đinđića i kasnije kroz Tadićevu vladu, pa i danas, mi vidimo da je taj crv i populizma s jedne strane i kulta ličnosti ostao i dalje i da mi i dalje imamo kontrolu medija, da i dalje imamo forsiranje podobnosti,
da i dalje se preko tajne policije i tajnim kanalima vlada i kontroliše moć i novac i političke partije. Mi kao zemlja nismo imali provedene osnovne mere suočavanja sa autoritarnim nasleđem. Da bi to uradili, moramo najpre otvoriti potpunosti arhive tajne policije, demontirati sistem, reformisati sistem, ako ne demontirati. Moramo izvršiti, sad je već kasno možda za lustraciju, ali to je provođeno u svim zemljama, da ljudi koji su bili umešani u neke radnje koje nisu bile demokratske, koji su koristili sistem da se obračunavaju, da ubijaju, da potkazuju, da uređuju tuđe živote, da ih ne da uređuju, nego da ih uništavaju. Te ljude treba jednostavno onemogućiti da dalje budu u sistemu i da se sada bave demokratijom i da nam ugode demokratiju. Ovaj problem zaista ostaje i ja verujem da će biti još dugo aktuelan i zahteva od mlađih generacija, pa i od moje generacije, neki način da iznesemo tu borbu.